Ministra Dulića i njegove saradnike ispred univerziteta sačekali su njegovi domaćini, bivši ministar šumarstva Dragoslav Šumarac i čelnici državnog univerziteta. Dolazak Dulića bio je znak da čin svečanog otvaranja regionalne kancelarije može da počne. Sada ćemo da napravimo, da kažem, spoj i nauke iz ovih oblasti tehnike, pošto kod nas ima svih struka, dakle arhitekata, građevinaca, mašinaca, električara, tehnologa, poljoprivrednih inženjera, sada će biti vjerojatno i zaštite životne okoline i ja mislim da smo jedina od komora gde se arhitekte i građevinci vole, što nije slučaj u Evropi, kod nas je to još uvek, hvala Bogu, sve kako treba. Stice okolnosti da je danas ovde profesor Šumarac, koji je započeo pravu reformu uvođenja reda u oblasti građevine i urbanizma, zajedno sa nama. I da smo mi samo nastavili tamo gde je ministarstvo koje on vodio od 2001. do 2003. godine. Dulić je najavio da će Novi Pazar po prvi put u svojoj istoriji dobiti prostorni plan, da se po prvi put završava katastar nepokretnosti, pa se i ovaj čin otvaranja inženjerske kancelarije mora posmatrati kao istorijski. Mnogo toga što je potrebno gradu Novom Pazaru bilo ranije, što mu je potrebno danas i što će mu trebati sutra, upravo zavisi od vas, od inženjera različite struke. Ako se može tako reći, vi mu dođete kao neki temelj daljeg razvoja našeg grada. Otvaranju regionalne kancelarije prisustvovali su predsjednici opština Raškog okruga, predstavnici opština Tutina, Sjenice, Nove Varoši, koji ipak nisu sačekali da vide prezentaciju izmjena i dopuna zakona o planiranju, koja je po prvi put predstavljena u Novom Pazaru.